Assalamualaikum. Yo tengah siap-siap. Dan Kapten Windy tengah siap-siap. Yo payah buka. Try yang kenyo berarti pesawatnya yang wow. Canadian Aviation College. Yo Windy adalah pilot, termasuk pilot yang termuda, 18 tahun. Darah Aceh Bacut, Malaysia Bacut, China Bacut. Nyo kaji pula. Untuk tanya bah pilot Kiban. Nyo tempat di Pitt Meadows Airport. Khusus ini berarti cepat dengan ibu. Khusus sebagai student dari antarabangsa yang merno untuk ke pilot. Kayak put, yang kayak putar suwe. So, sini to check everything. Sini, tengah check ya. Jadi yang E4 Azura, I know you gonna go up. What do you feel for your first time? Can you say something? What? I'm not scared. You're not scared? That's good. You shouldn't be scared. Yeah, I'm scared. You're excited? Yeah, because it's a nice day. Nice day. Yeah. Hey. Okay. Tengah cepat. Ini punya safety nombor besar. Ini lalu Wendy. Yang Pak pilot. Hey Wendy. Hi. Can you want to say something? Just say no. See, this is the youngest pilot. And inspection. Oh yeah. Halo Wildan, macam mana perasaan dekat Kanada Hari Raya? Pengalaman? Just say something. Banyak makan, itu yang pertama ya. Banyak makan, lepas tu Wildan, I know. Halo Encik pilot, apa kabar tadi? Baik. Kabar baik. Ini weather bagus ini hari. Oh ini bisa 4 orang Iya. Jadi sana terbang yang kecil. Oh terbang yang kecil. Yang tu lagi seronok lagi. Ini baru aja 1 bulan, hampir 2 bulan dekat sini. Ini rayuk daripada lagi air Wandiba. Oh, you kena kamu kena inspection sendiri ya? Did you pass the test today? But I need to take more with the government now. Oh, with dengan kerajaan, dengan pemerintah. Jadi kena ambil more license dengan government. Lipat diaper yang student. Oh, kan ada. Yang mak aku pegang mak iku kat tinggal. Mak kata susah lanjut darahnya dari Malaysia mau runtanya dari Malaysia. Gimana kau orang raya no? Alhamdulillah, beres. Yang ke sebulan penuh berarti 3 bulan lah belum puasa ini. Oh ya. Wendy, you're the best Wendy. Oh ya, Cik Ming pilot. Wow. Jangan bang, jangan kacau-kacau itu orang Malaysia. Okay, well done. Oh ya. Mihana minyak payah pasal kero lo. Ya, saya pegang rasa-rasa. Ya, saya tahu. Well done. Can I see it? Well done.
Artinya empat. Canadian Aviation College. Okey, kaji lamenan. Kapten kena siap-siap. Kaji lamenan. Assalamualaikum. Go. Okey. Segala dapatnya tak inspect lah. Saya bersama kapten. Tapi masih panas, tak boleh cek. Baru-baru. Oh, ini baru aja turun tadi. Ini yang minyak hitam, minyak hitam ya. Okay, I don't want to touch nothing Okay. because. Ini nak cek minyak dah masih okey ke tak? Oh, ini untuk minyak. Langsung. Karena security di sini cukup. Ke bagi tanya awak Ada air atasnya. Ini kapal. Lagi Ya, ini kapal. Cuma 18 tahun. 18 tahun. The youngest. Ini termasuk pilot termuda di dunia 18 tahun. Yes, baby. Minyak kapal bagi tanya. Yang paling tu ialah Canadian Aviation College. Ini yang maknanya dapat dia. Sama hal. Kadang bagi tanya berapa? Minyak gas Jipo. Apa lagi kita cek? Dalam sikit. Dalam sikit Azura. Terusin Azura. You know Azura? You're gonna sit over there. Nuranya Azura ya. Oh, banyak kali minyak eh. Untuk ukuran-ukuran minyak. Ini untuk kontrol. Ini kamu nak apa? Ini untuk kita video 1 jam eh? 1 jam eh? 1 jam. Nanti kita tengok di atas. Okey, yang kayaknya pengalaman ke pon. Kamu termasuk beruntung. Nah, kapten termuda. Okey, kayaknya help. You cannot, yeah. I think you should be a pilot too, Azura. I think. Ya kakak. Bulan 4 kena generasi pun kan. Azura juga hai. See? Yang kam lagi berarti yang kasih siap. Oh, yang pindah. Ini menurun kan. Kasih siap. Oh, berarti ya buminya kedai ya bumi. Siap-siap naik terus. Kayak ju. Oh, bumi le, bumi le. Kalau kita RPT cik ada buminya le. Oh, hi. What's your name? Hi. How you feel today? You going up? Tiba nuranya ikapai. How you feel? Feel good. Oh, you feel good eh? You not scared eh? Okay, Azura nak ikapai nya satu. Pegang aja. Okay lah apa? Kapten tengah siap-siap. Ya. Hi. Hello. Assalamualaikum. Look at Kak Wendy dengan buminya. Lagi isi minyak dengan buminya. Di mana galak ini Kanada?
How long you been in Canada? 13 years. Wow. How do you like it? It's good here. Good? You like it? Good. 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 I send this video to mommy. Okay? You excited? Yes. Oh, you're very excited. Yeah? Very excited. Good. Dia pakai Kuiper ni. Azura, look. And that one is get ready too over there. Yeah. Roman, anak rugo orang yang pergi deh. Ya, tu dia ni murid apa minyak kerok. Ni lagi yang cara bumi. Ni lung pi baru pun lung kalan. Bumi kapai. Oh, pihak ikatnya ni untuk safety. Ni pernah. Yang ka profesional. Windy the second pilot nombor 2. Windy, ini minyak sama minyak mobil beda eh? Oh, similar eh? Oh, semua cerah-cerah bumi. Memang. Ya Tuhan, tapi udah lagi udah bertendek pula awal. Pak dia super excited. Don't break. Dan baru bangun. Ya, memang itu buat bumi karena. Yes, you gotta be tough. You gotta be tough. Ini dia Aceh ni Rwandi apa? Yang pilot. Namanya mudahan dah 18 tahun. Yes. Last day today, her mom going home tonight. Oh my God. Is going home to Malaysia tonight. 12 o'clock. Yeah. Glad you got to come. Yeah. So lucky today she can have a ride. No, she can. You know. Like pouring rain. Yeah. It's a nice day. Lucky Ron kak. Ron tu masuk payah bangga ni. Ronyon tu meng last day. Did you like Canada? Yes. Yeah. Had a good time here? Yeah. She been 1 month. 1 month already here. Yeah. Did you see lots of places? Yeah, we went couple places. Yeah, we went to Cyprus. We went to Stanley Park. We went to Gross Mountain. Okay. It's couple places. Yeah. Awesome. Yeah. How about you? You like? Do you like Canada? I've been here for 13 years. 13 years. Of course I like Okay, good for you. Okay, ladies, get ready. Okay. Yes, nyokap dia berangkat. there. Oh yeah. Ajura bet work bismillah Ajura apa? Oh, yeah, we're so light. Nampak kapten berdua. Bet work bismillah Ajura. Oh, good luck. Okay, a little bit short and then I run away from here. Yes, Azura. Okay. Ya, kapten. Azura, kapten. Azura kayak betul. Yeah. Mami Azura. Lagi tak kopi gila. Jam beredar.
Oh. Nama Mang? Huh? No. Hana, are you okay? Yes. You have any videos? Ana mo Mang naka? Kamu ni mo Mang. Asura okay. Yeah, welcome back, eh? Okay, good. You're safe now. How many lakes do you guys see? I see lots of lakes. I saw the Fraser River. Oh, Fraser River? It's tough. It's tough work.